Nkwala ndi na miakata ko efe jogonyi na miakata cho efe nyigba TV akpene ma wo be elope yigba le gakuya me le todromi le miakom le efe TV akpena mi alaka mi ko le padru me da akpene ma wo be mi padru nyi to baba mo le complain na be gamel system amo alo do magaka makare be mi amado a yedrum nkata amagrom ne mara ela ba ma kwa man be feta ya ko mi gala ba da sire ayi ya lu gafu ya ma manya magade kweo akan ya ko mi le ag ya ta you chok da da ne ma u gan sekata to ji pan ga ola akona mi da enia gentleman are la fia ye manya ipenko ye ntole ipenko yogana mi alebe nya bie nya ka fra do ko kude kwa ka oda le 7th December 2020 election aka wo vai nya bie nya de ko akudamu nya tu aka sa ko samela o yona nya to ba Christian adiabo allo service nya nko nya da amaga lake wizon ba Ekwanyigba TV ndi ta an pola o le okonta nya bie wala ka o yona o to o nya maka Ibrahim Usman Hausa to ne nya 50-50 alaka na ako de gomana manya pumanya uta apomenya mata okay nkola you tell me let's okay da election akwa account da vai mi dale mi wala do mafia alaka no ko izi won da kwa da konya da na ma bia to kude de ma meke na twina edena gumalo akufadu alo mahamalo meke na dakwana foot na akufadu vi va dakona akufadu de kareji alo yakonye glom na la man of yaba makareju kakaraji kula na ta glom na no ame ama foot na ama glom na okay ta nkai suno ka fineti vote na akufado nka de boom nka fine vote na akufado on tola poma ajiba na ko system ama tame ya ndisi tola jaja nya ma na ndu fo pom tai ha ya pipi tola jaja nya ma ndu fo pom ta nya jiba ame ya jaja ka ya ka okay no fia be ndu ya ka o de ka na ho twa akufado go alo MPP go ya ta na vote ne alo ever 4 years ta na dibe ya ga ko fo ko kwere hu ne ta enta na dene alo alaka awo mana na ma ba ndu ya nya de ka ma ho tubo ndisi tola fuma nya kwe apale un to nya to ti no ba jo na ma mu ka kpona mi ogru to gbegaji to na ma la na ka mu ta ye na ba mi wa mi la nyi ba mi ogru to mi ano ni aka ma bialo afia nye voter region enyi ya inye the strongholds of NDC NDC be strongholds enyi ya ta ma bia ebevie na nya alo ni abuvio na nya alo because when you have Ekwanyigba Jenny me la Ekwanyigba vi jiji ele bedon agava gbe ati sama bia bevio na nya alo 50-50 alo alaka ni mama glodon go no ba 50-50 fe ba nya half nya blue half okay akpa ta lo nkoko tinua amado ba akufado madruji amado ba mahama edruji alo mahama edruji lo nkoko tinua make na kpobe ya edruji fia na tagro nya ma tagro be akufado nkata na ba akufado edruji da na madruji o electoral commission ma global adiclare ba edruji gaka mana wo global mo pokle no awunu gaka o dongo yo na mado resort ba ame edruji made nyate element na malo kana po na tagbo chungu ani alama pepe mo ti wonu adungo na manyu kaka MPP rudi manya na maguju a mo ti gboglo gaba aguju tutitu akonda pa okay do revie manya kaka numa mo jomo popo okay akareji be fictitious alo finya de kama gere no mo awo MPP government manya fictitious people MPP government manya fictitious people aka mo boy o fina no balance na no ko nu ya de abanka win no bo finu a ajibe evidence one no still no proving enya gbomo nya be o play electoral commission examen sa o play o nega that declare result o hack system am ta am goto motive plagore multiple go enga ke MPP to ambe o play 90 to NDC to ambe o play 9 MPP to ta carriage be mo plan magboto a mo plan magboto ka be finya de kamala nu ya mo a
fi nya de kamalam Manya ba because le MPPG le vote ah na wa no nya ndc ruji yan blogger e karejia okay ta le on popotino a e karebe na na don fie le vote agalo du comme katan na na on fie amu popongo kon fie don na ma don ma ga vote ganyo ta ma bialo vote apapa kanye afi anya dabala fia koji okay ta le akwa de alake okoyi o vote ne o klan no ade MPPT ko vote ade la fia gojia oh number o te ko la fia ma te de NDC to bo no tala afia nya NDC stronghold okay ta le chava yi ple fia vote ade alake result akono difference lema alake chanto sogboalo vivia to sogboalo alake chanto gap ya mi hana NDC to la fia asugbo ben kaka okay après ama NDC a ahofiande okay ta fia ba le MP per side kra e fia ba NDC eduji aka ma ko edem ba NDC eduji pepe oh okay ta nye honorable Oyume Kwabi enye MP ala fia oh okay ta ma enova ya amarobi mo gomo sego amarobi ale ekritoto vana hunya lo gidigidi ade le dome ekritoto ale ke enu college na fi ale ke enu gomo sese ko le oh mi le po jiragu hunya ara kamelu ta encourage benti fafa alo nti fafa la fi ya nti fafa le da fi ya mi le bo jirada ke ngomo sese le amasi am lonovia ko nti fafa lonovia okay ta ke abele ne le gloma kenya ke na glona nkola because amulo pon le dukom ka ole pon le Germany ole pon le USA ole pon le Togo ole pon le Benin ole pon le Ghana yamba katano go ta ke na glona la nya mata glon polo nya ba America crack SEO da kwa president aba ofi obaya okay akon ko court okay kaka sinya da paja okay aja ta won non tatalo sikwa no ko MP court yakel lenyen popotino a amarobo no trono ga hlen result a 1 by 1 da manyo be wa ko calculate akodaranyi pen akodaranyi wa calculate 1 by 1 on we are from place to place, polling station to polling station, electoral area to electoral area, constituency to constituency, play to region to region, play national to nka na alabe wa ko ankode akaleme be unyate vava Mahamadou Diallo vava Akufo-Addo deja local party no dey eleke what go to ahead kaka make ano tumo aba wa show let me go pe nanemo adidi okay 2021 yama aba unu afi aba no gwagwlo ya okay aso amaro gwagwlo bele mi aga ile runoff atro aga dene Mahamadou Akufo-Addo e kamal kenya osusu kokure ya no nya runoff aga ya manyu no atro aga runoff la ajiba atro aga da kokan ame omoru ji on ame ho 6 7 na nyaba ofi boom kona mada na Ava. Okay. Kake le magoji koda da kra ba enye gagbegble wo campaign kata anye ogle ga pan ka fi otiva da ko ya. Aso na electoral commission abi agere nu ya ma. Oba ga ile gagbegble ta wa dasire wa tro ga deji. Alaba patch kata. Tro ga de kan kwa. No government already no tro ga vote na ba let me vote no fit gba. Ta carriage run off bi over me vie no. Oh okay. Apa. Ta akpenemi ta Ebenyigba TV ma miss onko mo yon konemi olo Ebenyigba Ibrahim Usman oh okay Ibrahim Usman ma miss Cho voter region precisely Dabala ta mi bie ale mi to mi se menye be runyem ya gatroga adromo ta mi don kuji Ebenyigba TV the kunye tepe kemi atapo the best of the news le ni pogale te pareko ta akpene mi to ya kemi sen konye ha oyona nye Christian adiabo alo service le kape ta akpene mi